О, здорово. Ты здесь или? Поднимусь. Пойду. Где? Di aplikasi perpesanan Telegram pada Kamis 13 April 2023, sebuah video viral dan ramai diperbincangkan warganet. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan aksi dari sekelompok penembak jitu dari pasukan terjun payung Peskov Rusia yang bekerja di area hutan dekat Kremenaya. Mereka bergerak maju menuju posisi tembak, berlari menuju parit dan langsung melancarkan aksinya seperti yang terlihat dalam rekaman, mengarahkan tembakan-tembakan brutalnya ke segala arah. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Hari ke-413 Rusia melaporkan 407 pesawat Ukraina, 228 helikopter, 3.741 UAV, 415 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Я наблюдаю. Нихуя себе, где здесь? Ну что, встань-то, встань, нет. Так бы встань, голову слева. Вижу тело же. Все, вон, блядь, беру. Вот просвет где есть. Да надо было ёбнуть, сука. Вот просвет. Вот этот просвет. Блядь, ну нахуя? Сань так же. Вижу. Я слышу ваших на 12 часов. Работал на пол 10-го. Ну все, что. Ставьте, короче, эти лайки. Подписывайтесь на наш канал. Вот, ну все, дежурим. Конец света. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.